usahakan tapakan jaki pas sidakata usahakan kong kana boleh yonroi makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tahu pandrita maka dapat 70 sabu kuya ndak usah, cukup 7.000. Aja nak kurap itu sabu ta sedekah. Cesok. Saka ngiro sedekah subuh. Ya ko 10 sabu cesok. Napa tabawa gilo masigi tabawa gilo panti suhang tabawa gilo ko tapasipulu ngiro. Setiap hari sedekah ki tanyakan patolak bala. Iya, tanyakan. Ya ko betulai dos sabu nak. Yang penting setiap subuh aja tuh kita pasti pulungi. Maka setiap tanggal 100.000. Si 100 sabu tapi cicap disulang. Rogi ki. Pak ya malaikat itu ya minilau do ko masih sedekah ki ko deta sedekah dia nilau do. Ya ko tak beda si 100 sabu nilau do ngi. Maka lain malaikat ko pura si nilau do istirahat ki ulah pe apa sini nilau do. Iyo buko sosoki nilau dong yana tunaka dan nabi ta'amala kami nana puji po Allah ta'ala iya man nanungang wa inqalla namo cedek yang penting mananung karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Palai ko subuh tanya ya subuh ya tamelo lo masigi masa baca subuh asidakkan ni atau oki masigi eta sidakkan karena Allah pokoknya tapatamay napatatokan hati walay papasalama pun lino akhirat.